Dahil nga mga mapatot, hinangon, sinambok Muslim, hadum haylaya, iban adlaw haylaya. Na mabaya na mo sa jabalikan, bilang summary, simpang pangadjinat. Warakala kaya lupahan niyo. Ha? Na ikaisa. Dahil para mahunit niya mag-aso, malayo tuod ka. Ha? Ikaisa, amo na impactunay sin, zakat pitla. Ini karuan niya pagbil. Ini kato niya buhihon, indum yaon sin pag-amal ibadat patuhan. Ini kaupat niya, uno kay ni kaupat, sambil kita nalupa na, mamaygo, hari pa, makahadir sa pagsambayang haylaya, ini kalima niya, kumaun na, hari pa makapa, pagsasambahayangan, ini kaunong sugpaton niya, yung pagkasilasan niya, patawtay manghud niya, aso kampung niya labi aula, na ini kaunom bang sila maglanggal hadlaw haylaya antara nila mga Muslim na inhipamong nila pakaniya taqabbalallahu minna wa minkum atawa Eid Mubarak na bang di pa maingat mag-arab na happy hari raya na way rasa problema bang biadi na to da na in happy hari raya na ini tumamarahin na sa puton sing kita niyo pa mga tautay mangud na